Nimbola na Ratu family, nimbola Peniasi Rokolui, Lui Josie vengo na Ivalo, nimbola na wale na Ulila Kemba, Lina Paula, ana na Yasa Tabanga nimbola Epiratu. Sa ocuk na bitu na bongi serara matunga bongi liuk mai sabi mama na bitu ya chungoi Washington DC na boss ni NATO song wali una sala lakotak na security Wabi binakan ni solitunan raki, solitunan itu nimbola. Angga sekarang ni mata nunggu meeting goi Washington, totokan dia nanan raki. Biar kata-kata toka ya malah kata-kata mena liliwan. Bambul juga ni vekem ni na sema cukup main di kuah, kelas mata kelili cukup kami viti. Tumbul mi California mi Santa Rosa pula tu mai ma Nggak cuma kono pokon rom singa utstal tunda na singa negara bitabi sekali sunga minggu na Fiji Embassy bekem nanti kami California na semata minggu orto na cukup bakani kerana staff ni Fiji Embassy bekem ni na ben katmeta kana ni passport kana singa na mata katumai moni tu situ ke lulu turun singa ya takkan San Francisco kembali bekem ni na warang cukup mana biasa Amerika kaya renew nom ni passport menilakkan di San Francisco malam ko. On your way to watch the games, Fiji versus All Blacks. Lihat karena passport. Rombak kanan rau nandola ron rokatini nak kenisau. Bekem ni nabi tak passport bo, berarti rana renew. Sora terus cuma kalau kami liu ya beletan na passport iya sasin pakai liu untuk balik na form iya dia oleh laki yang bakat kata binana sini ke liu sentuh balik na form pakai na sentuh na bisa liu betul kena di sini bisa Singa. Ula kiti stak. Ula pintir kula. Lai sambai. Tambul binaka. Salah binaka timituri na namuni biometrics. So, kailan bale doon sarang amot ko ka in person nagtur na mawe ni lingamuni fingerprint patakin na lock ni mata mo ni do sali ba no bisa tungo tumbre keso na VIP lilimbak
Belum ngali chicken visa. Ara chicken irna VIP. Sampai kena hotel ngor chicken irna me vai tabi mer mai imbosi. Nakani NATO NATO. On high alert sartu nga Washington na boni. Wanga tuna vina na obisa rakel video abo karkel tu singlana tombali song na mansala. Nya merikali santa kela tu na libni kanto yava. We should be on high alert maybe on the case. Tasin kilana ka bento yava. Bola Rebecca Lasanga. Bikim ni na batatar cukumay na kani passport. Asarang nakasa tukum cukumay. Maningole ni San Francisco. Ngunit itu city wakelulu. Orto na cuketin kina staff ni Fiji Embassy. Orto na cuketin mikay. Nguningay pitartar nga. Orto tukum cukumay ni pitartar nga na website. Kena nono to Facebook page. Sa kira-kira kena. Na itu ni nono to address na nono to na chukina. Me kena na namuni tuk me balata na passport. Kita namuni biometrics. Na kena baliwin kita na form sa all electronic sa uts na ngono makao ko nung chukayaw na nono me baliwin na form sa amin no. Bola kami na New York Avenue. Talaga sa lori libo na bisi buray na iranandok kanya na wani mati di biba ka matintak sa lori libo sa nga nanggangaro ni namin da tundo nito ano taon na rin ako Washington DC. And the morning the same stuff. Yeah. So there are a lot of people in Washington. Is it because of the NATO meeting? Huh? The NATO, they were blocking off the streets, yeah? Yeah. I drive in every road. Yeah. Yeah. All the buses go this way. Lots of buses. Ito kumendo na balikan na nawawa. Ito sa wawa ito kumendo nga. Bula si Melika Ravanua. Bula sar-sar matang kanolom ni City o Washington DC. Kana korturang ke Amerika. Ito kana tao ni Wakita Mertok. Bola maratui ilikaya galo bola bola cuma dibikin mikere Silas Tambaka bola Anthony Wadi halo
Thank you for joining in. I'm connecting here from Washington, D.C. It's a busy afternoon, but it's a warm afternoon as well. But it's nice to be sitting in a air-conditioned car. It's when you really appreciate air conditioning. Oh, this bus is turning. What's this car doing? Oh, okay. It's Grand Hyatt. Bola binaka. Sa pala kau talang ko na nunggu itu apartment. Ita kanyo ni bulong-bulong pinakatiko sarli bulim ba kanang ngone. Kala ni lusar chuk na video kawa bukti kung balatan na marama ni wis ko wasitiko balatan na ndren bular stab chuk na ngone vale na bukungan ni nondra. All these VIPs. Tava masih carangan ditunggu-tunggu. Misalnya belum tangon buat kirna lubenda. Sa dia mantan nang nonton tu nguneng gua nampak kanang boni sen mas nonton bisa tu nonton balik. Sen dali bersere. Abantong bul serangan lebih ke saya tu. Sarto saya sarcunga mena obisa ni naman nilewal ngoni tua sa walu beni yang bakiziwa asa walolong sarang kena barong cuma walolong sarang kaya na tamani ngoni tua yang baki tinkatul go kemudian nabi barong cuma ko na wala bola ni FBI na Federal Bureau of Investigations go kana bale go kana headquarters Taman headquarters nganggo iliugan ko sa chukinan nunggu bale ya ko ngaya atarap sarmo sabama sabama yani must kumanda over and out.